Pesawat tempur F-15 Israel menyerang sasaran militer Houthi di daerah pelabuhan Hodeidah di Yaman pada Sabtu. Berjarak sekitar 1.800 km dari perbatasan Israel yang digunakan sebagai pintu masuk bagi milisi Houthi untuk menerima senjata dari Iran. Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serangan itu merupakan pengingat bagi musuhnya bahwa tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Israel. Serangan itu terjadi sehari setelah sebuah pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh kelompok Houthi menghantam pusat ekonomi Israel di Tel Aviv. הפעולה הזו פגעה במטרות במרחק 1,800 קילומטר מגבולותינו. היא מבהירה לאויבינו שאין מקום שהזרוע הארוכה של מדינת ישראל לא תגיע אליו. התקיפה באה בתגובה ישירה למתקפת המל"ט, בה נהרג אזרח ישראלי ונפצעו אזרחים נוספים. היא גם באה בהמשך לתוקפנות החות'ים נגד מדינת ישראל מאז תחילת המלחמה. במשך 8 החודשים האחרונים החות'ים שיגרו מאות טילים בליסטיים, טילי שיוט ומל"טים נגד ישראל. כל זה יורט בהצלחה על ידי מערכת ההגנה הישראלית, בסיוע ידידתנו ארצות הברית וגם בסיוע מדינות נוספות. אני מבקש להודות